la neng kiye ai nei zo to ra jini ra za ther Jesu Christon mung thar mung bai kiye nro no chung khum bai rio nro no khusi khak chang ke chung la sawo pur tim bi tong nang swale bru zati bru mandali bru ko ran ni kele sal si phai tok nai ma jini uk lo lai thang mo po dei sal le ko so kalo chung ma la yak ho ni kele zot to chung khak chang nai kiye nang wo ye zot to no tini siri ye pa sai phim se leader ke ka ni na reverend la zui chuang BC pastor chuan la lalpa chupak ro chumi lai chuan kan ka chun nui na khata kan lei chu hla sakin chumi lai chuan nam tin zina lalpan an tan thiro pui tak yati sakani thil ti theina boro za taka khian ama chu fakaro athil ti ro pui tak te wangina ma chu fakula aro pui na sat e ma wangina ma chu fakaro lalpan chu thiang lem kan chiar te kan za tan ma mi som sak chu ro se una hian kan sabain dingin Christian na ko number zangale sombiat le pangan AGS mission ICS Group 1 ane
laya dia kim chin lúc tung kan ti mai dong ya cho là chiang là bằng flag hianin BCM flag amai ro chu alai taka BBC logo anda a chu kan patona semina ai ti ra chu hey BCM le BBC kan thoklang ho zel dona ti chuan BBC hi voina hian kan hong ani ti en tiana tu ren flag a hi kan patona ni hong lo ba chuan chuna hian en ale mari ka kan hi hian en ya kan thau chu khá đâu chuột tiết chơi đúng này rong đều khăn thế làm con cấp bậc tiết trên rồi chuột nó sẽ hey student hậu bộ kha rung tiếng với rồi đây thế làm rồi rồi sáng phổ phổ cốt mà apa pakai mo lo taruh deh Flek parvele putkandenga kakariatur flek somlaye zema sike ya sumsan nai yang maklo nai ta lo alo ke alo lan fia te thena turin BBC True Baptist Church alo ding ta ani ti pale fa pale tharau thiang lim mingen kapuange Yuna kan lut le kan put na twa kan twa ni chu sini hun zuri automatic siam ko tio ya ten pathianin mosia tena omakani ati a ten anena chuan nangin Israel tha ten nena chuan oma chuan in nena minron tir ani e ititurani ati a ti chuan thathlung hlila matangin toite ka chiar le yu a kasa ui si lova tu po aringa piang te tam chan dam na tu ra pathian thil ti the na ani si a atirin sudami ta ni a tin greek mi tam po alo ni le a chumia chuan rin le zwalman rin na in pathian pelatia chu alo langa mi fel chu rin na in adamang ti zia ang khan reven dalasui tuala kan leader na asoi ta ang khanin ke poin lom thu ka saidon le a theni alo then theinang kun rei ta ka tengin kan trong traya kan puat saya attaka min wai kheng tu pathian he na lom thu ka soya ten hey karang bol pui te BCM kan president te
executive secretary te ten AICS principal te kan mi roi lai le thok tu te mun rang tanga voin hun mang tu ra lo kal zong te le helai mun tanga lo kal te ten helaya zirlai zong te in vai he na nom thu ka soya pathian mal som na kadan ha du pok chewani voin hi hun dang lam pik takani ni asat dan ngayin ala sereng mai alun dan ngayin ala lum reng mai voina hian pathian tharau thiang lem na tho kan mu a chu chuan min khoi kho ma chu ta kan thil ti ero chu BBC True Baptist Church alo ding ta di kan puang chua ani hem chung chang ai hian pathian thu ka chiar ta kam khan amasa beraka soi du chu pathian in pena a omang ti in khiat chian ka du ani kan chak na kan em chuan kan zam thien mi hing fin na kan mai tua chuan kan hu fur thien mana pathian mi man dua mosia te Joshua te poin chu di tho chuani lalpa ka dama ok si engtin nge ka ti a lalpa heng bi zo zai te engtin nge ka koi the ya an hapur ve thamani amara chu pathian nan ne na asoi chu o makani in ne na ka zel donani ati ane chu bangin in ne na pathian a dom ti in khiat kan em ane then in here chau milavin in experience in feel nangma nia alo khen nge kan du sak bok chewa BBC athil tum te then BBC kan din dona kan ril ruwa thil lo lut te chu ta chuan ziak chua ane in la chiara khare ka computer kan print out ten adik zo kan print out lova correction tam taka oma then a corrected ati dikna so kapo kan kol thova ai kapo ni se khata khan chiang so ken in la hedon ani voin hi pru engko khana tan po chan dam nani ani ti i hetar leang u BCM in bruzinga kum som sari alo thokta ani a platinum jubilee kun chia ani dona gan bru mizorama cheng tereng reng chu Christian pek alo nita amaro chu hetatna pen le tur hianen BBC adin atul na chan pathum chau ka soya pakhatna chuan pru ko khan hi ma nia in to del ko khan self supporting church aloni thainan ani self governing church ani aturani apathum na chuan pru ko khan hi Bru Christian te hi mania chan ching thakil de dar the self propagating church ani angai ni chumi ni tur chuanen hemi mission nuaya zoram baptist ko khan en kolan nuaya om chung chuanen chu ko khan puitin na ta chuan in lut ngai la cho bangin voini a hianen chak tran thar kong ka kan hong ta a chuta chuan kal in zirtan don ani a olova Mosian ai ta ramatanga Israel fa te an ko chu alai khan phur takenam kal chua kani har satna lo om tu ran suang tu alo ai ta saratanga chua kha andu ringot
amara chu reilo te a tui pui sen kan tura lo oma reilo te a khale rama anlu ta khale rama kal angai ane chawangin kan ma a hianen a omani har sana pun pel turin min tiam lo har sana tuar lo turin min ko lo har sana tam takalo kalam tun main tam so kain tho angaya tun maya in tan so angaya amaro chumi kara chuanin lapa in na a omani una hianen bru trong nge in pathian thu soi ngai tha ila bru trong nge in pathian fakna ha sa ila din bru ke hi in en korila kan thang ti hi kan ring tatani chu poka chu mizo Christian ten kan experience ani kan missionary te local life khanen renglo ani de chuan kan pastor singa lo an pe ka chu pastor chal dia na pastor chuau tera chu ringot ta chu hok din pek sa adam zong chu kente te tholo kan la kho ma tang khanen lo kan pe a pastor te pui tu cross pai enga ma sa tan ruaya a chen chuan thakata cheng ni ten ro ani chu diam chuan Mizoram a hian ko ram chak tak alo ding ani ram thing te asak saka chu ta chuan ko khana thang thelo ko khana som noi reng mai ani chu bangin bru ko ram chak tak kan din dona chu ko ram chu bru nam dam na pum nam dam na fam kim alo ni thela tur chuan bru ho ke hiane ani ke kan din chabin kan din chuak don ani halim duilama ka zinin bru upa pakhat chuan hetiang hian min hila a bru phase 2 ti hongmaya bru mission phase 2 kan honga chuta chuan bru tong kan develop anga in hoi tu tur te kan change sakang chewanga then chu chau chu ni lavin bru economic development lama pom ha kan la donia kati a pa pakhat chuan kapu mission moya hian kan omrei to maya chu wangin eng anga tha po li sela kan tan dam na ki mathing chong lawa eni bru nam chu kong khar moi kong khar ti he ne moi kong khar bula zeng mureng ang kha kan ne kan chak na kan he chuak thelo ba zeng angin kan mureng ane chu wangin min kian san ula kan thawanga kemani in kan din kan tum ve anga ta che chuanin bru ring tu te chak na hi alo si chuak don ani ati atikin ka ring tatani don ani ati ani voi khachu TV hi BBC hey cable TV hi ka em reng maya chuta chuanin muang lian pui pamang patni kha biology professor kharin aron la a do kana adapta ani de chuanin chu vuang chu ata top maya de chuanin biology professor chuanin tu mai lo khoi su hem em reng ma na pang pakhat ali faw de kharin a pongai tu ka apakala pakhat zong han kita ten ahan sikret ta a pekle karon chuak ta a table dokana chuarin afutareng maya biology professor kha alolu lea hirenga atopa chen pakhat kha atala aron sukhong beta a relo te dokana khan ahan fu ha dam noka atho ta a pakhat chu tho thelovin a umreng mayen chuta chonen biology professor chuanen tunge in zinga hemiron portrait tu in omem dia sa pho chu
ri nom te mai nia na ko pakat khan ke ma ke ti ni kha ka khomai ye maya ka puttita ni atia I khomai na tak chu mi ang lo ba siam tu ani chu ati tatane chu ta chuanin zirtur tam taka omani BCM khomai na emo Presbyterian khomai na emo Mizo Salvation Army khomai na emo hi pru nam rual ban lo tir tu ani te tatane ne a thole Isua Krista kan ring ani si chuanin ha takle rim taka kan trong trai hian ha takle rim taka kan struggle la kan tho hianen mi pui kinga nam pui kinga kan ding chuak don mani to del ko khan kan ni don mani rawin rel ko khan kan ni don mania chan chin thakil dar nam kan ni don ani irong bol du lo ram le ram chu an la boral don ani kan ti thi bru nam hiane pathian rong dora chan chin tha te puan chua lo chuan in nam dia borala chui puan chu tu re lo chuan in ken din angai ne voin hi na ke na chuanen historia in la da anga moi takin in la ding chuak don ani malim dui lama te helama te kalokal thina Mizoram ram ber he group of bizan jua de pekani kati jurama chon lam panada chewa chuta chon mal som na atiama ama rin charen vaine hiaren tuma dam kan rin chan lo BBC hi kan din ani ato bera chuanen BBC kwai tu zong ten pathian sakna in ha chavin har satna in pal tlanga BBC ko khan moi takin arom ding chuaka engwagin nge BBC kan ti kher athen chuarin bru baptist church ti kherlovin bru Christian church ti bailo chuta chami song kan huam kim dona lo min ti thina hey boy duelo kan soya in hello ke chu khower kum puya kakara ko khan hi rei tak ka sir to bi chidi thengin ka zira chu wangen tual chu ko khan bru Christian church in ni chuan in kal rei to tolanga kong chato in so don ane khopa khata kongan la ya an thure e maya an la ya an le tiwi ho maya lo kong chato kan so ni ye ti kong chato ka hui chu kan du lo baptist ko ran hi protestant ko ran chuan ko vela an lien per ani a nakina chuanen dam pareng pedrin lempi airport American te British Baptist chu wangin dam pareng puya hianen headquarter ro se Bru Christian Church kan ti chuan Mizoram chunga in kwa mung khwa amara chu Bru Baptist Church kan ti ro chuanen Khomela Baptist uno million makta duai li ramakta duai zale somma singa khan in telve don ane chuta tel tur chuan kan du sa chewani chawangin voira hiaren BBC kan tiani mun thakada chuanin ya nge hallelujah headquarter kanda lo putlunga sia kanda mailo ten tikhen maira chu aom khop mai kan ngai tu fang fanga dam pareng puya kanda hianen Tripura a kan una brutene Mizoram hundanga kan una brutene olai takaram bola in kal ho hun kan thirani voin chau hi kan thirlo hun no la kal sel tura chuwangin lappa min khoi tumna kanan ram thirin chel takin voinia tang hianen mizo thufingin kan soi chena in puan ven ka soi thing ula kan ti train tinia chuanen
nung lama kan pen don to lo reng renga malam panen kan kalsel don ni chu la panatiam chu ni atutia ma indim he chuan pathianen thu man som ro se amen ai chunga thu cha thatak min sei chu sakawangin kan lo bu kan thila che pura chuan special number kha rong kui ke tia tena da plea chuan in mo tak mai min pe ya ka chia theo ai o wen bai na hian ne na lom su kan se ne hian mai tong trai u lalpa kan pathian kan ba tak fu chuan he tiang in min sila kan pathian chuan de nam tin te men siama pathian chu kan sona kan da pa kan mial thena ti thu kanan fiat te hi adik kan tia oira po yan lalpa kan pathian lai kan bru unau te hinang ma sia annia nam angin siama trong te le nun sia tung tin reng te lalpa nangin ipe a chung chu nang siam dan ani ti kan siama sediang sulalpa kan pathian alo ni te poin ni te mi tua tan lo buat seksa ani ti kanan kia chuan ke ni chana tor se min pe a boina pe chuan ko chana po huai tu lo pui kan ti kan lo malom thu kan khila che lalpa kan pathian boina yan
Ru Baptist Church tu kan ngai tua le kan be sei na po tam tak chuan phak lo kha nang man thai ti dan in nim chuaya ei kan dam chu song ei ko le chung ini bro chung kuate pathian ro pui na chang ve tu ra van khua le tui chang ve tu ra khongai na a nen don lam chua kan thria reng na le ane na long thu kan soi thang thar zel te ne na dai to lova siat renga om theina turin chu chin chian na lung chu pa le fa pa le tharau thiang hin hingin lom takin ka home blue gold platinum jubilee sang khat zakwa somthum pakwa kum sang ni le pakwa Jisu Christo le chini raja se inaugurated by Reverend H. Liangaya, Executive Secretary Aizo, Nisom Ni May sang ni le pakwa Celebration Committee dam pareng pui ti ai zia kane le